Khubor Pibaro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesengi kilong. Kiu kejingiak beriu syaka art nyongut na kejing betai krem doyong. Pak lek pai kinong yalam ke KSU katwengut kinong bela bar Jylla na Shillong. Tung mau nongrim Ayush Hospital umintri rangba hamerengi para. Bat rak nam ladu ke One United FC ha ke lumpung ngiliakai football ke Tulba. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Kejing twet jeng Khubor National Disaster Rescue Force NDRF bat ke State Disaster Management Authority SDMA ye kimet yap na kejing betai dynamite ha krem doyong ha minsngat thangso East Janta Hills District ha ke santarik Rymphang. Kilalap syuk sekendai teli kimet yap ha ke nyau tarik Rymphang. Da kini kejing syem ye kini kimet yap kejing yap beriu kelekiu syaka ar penyaungut bat kendai ngut kibalamen saw. Khubor NDRF bat SDMA kedang beteng ban wat ikimet yap na kini kejing jabas ngosi. Ha ke kerwo balapa da ke Office u Executive Director ke State Disaster Management Authority la pentip ru ban ki ar penyaungut kibalaklat ha ke te kejing ja kila don ru haduk kendai ngut kibamen saw. Kumalong haduk menta kejing wat kedang yai beteng deki NDRF, SDRF bat ki pulit ke Jylla. Menteri rang badu keri Narendra Modi ulapen bana ban ai arlak tingka ke bailut kesan syiki bahaying jeng ki balaklat bat sanpau hajar tingka ye ki bamensaw. Katba ke sorkar Meghalaya ke lepen bana ban ai lailak tingka syiki bahaying asem jeng gitu ki balaklat no. Haka janmit nyau tarik Rymphang ar hajar ar punriu ke KSU Shilla unit ha ke jingelam u finance ketri bat u publicity ketri kala yo bat khat wengut kinong bela bar Jylla ki bambiang ki kot kisla ki bertemu ban net Treasure Lafarge company. Habalawat jingtip neki manu bawan yalam ki lethu badon u engineer napo Lafarge company. Habala kili benya ya ke jaka bikiwan ki lethu bikiwan na Assam. Kidon tangki Aadhaar card bat ki epic. Kumta kasing kalapa lit pai no shisendon shiki jaka bikiwan. Lamanaru ikibriu ki bajimlin ban wan rat nong bela bar Jylla bakimdei ban penrung briu shiki shnong ki thau klem de penbiang ki kot kisla ni ki bor sensyar ke Jylla. Lada kinong yalam bat ki kot jang kasing kin lap yakum kini ki jingle en penshitom da ke bating e. Naik kalian naik tadi. Kalian lah lu asal ni bersop. Ayo idur. Ab kahar ta sob. Kahar ta sob. मैं मध्य प्रदेश का हूँ। Musuh sob. ये सब लोग आए हैं आज असम का। अब कहाँ में काम करता है इधर में? कहाँ में काम करता है? ये लफाज कंपनी में से लिया है। Sob. जल्दी करो जल्दी करो फोन रख दो पहले फोन जा जल्दी जा Menteri rangba Konrad ke Sangma ulathung maunong rem ya ke Ayush Hospital shipau jingthia hasnong merengi para Southwest Garo Hills haka nyau terik Rymphang hakmat ki pai ba babon jong kini kethan. Ya ki jinglut na kebenta kini ke hospital lamang nyau klur tingka baro. Ha kini ke jingelang thung maunong rem ladon lang usanjay e Sangma MLA na Mahendraganj Ubotham M Sangma MLA na Salman Para bat ki officer rangba jong ke Jylla. Hakani ke hospital in thung lai pusan ngut kinong trei ki bakentup ye ki doktor, nurse, kinong hikai yoga bat ki we ki kam. Kani ke hospital Ayush kan ajing syakri ki pat kani ke shnong bat ki shnong mamarjan saudong jongka. Menteri rangba uloong da kani ke jingwan ke Ayush Hospital ha ki than nong kendong kan kentiu ya ke kwat ke khia jong ki pat khamtam ya ki longkmi ki Samla bat ya ki khulung khanna. Nalor ke jing penyar ya ke jing terei jong ke tanat ke kwat ke khia ke sorkar ke lepenyar ya ki kam syakri pat da ke bepli bun teli ki skul bat ki college ban penpriang ya ke puli puthi bat jing nang jing tip ulaong.
Rymphang ia project namin gamchat begapa project onga 10-bedded integrated Ayush hospital ia area sungdong pa mandirang na sana bandani bidungo aro dengtang health ni facilities rangko aro service rangko ia Ayush hospital ni utnamat gen chukmota na tumasya Ayush hospital ni akanon anchini normal hospital kata ongja haida health services rang dongna ba donga ende ba Ayush homeopathy ba lifestyle related treatment rangko ya Ayush hospitalo on bata kasensen anchini traditional medicine rangko sama chukko aro dengtang anchini local medicine jerangko anchini traditional level anching songrango jakaling achim yarangko ba chinga ka sen scientifically yanona matbai yanona patimeng ya services rangko ba chinga jedako de arunam batte anchini mandrangna utnamat gen ka sen ya kamrangko ba ka na chinga batsengen aro ya Ayush hospital sanongja ende ba plug anchini Meghalaya ni dengtang Ayush hospitalo anchini traditional medicine ko local medicine ko anching medike mat chape anchini mandarang na aro anchini dengtang khuborkhasi rang na ba local healer rang na ba chinga nambata cholang ko jeda ko de namat gen Kelumpung yili akai bol kabala peniat de kekinhon kinongnya thuk kabala tip the Ultimate Legend Bikers Association Tulba Eastern Zone menta kasngi kanyau terik Rymphang kalapoi shikabakut da kajingya kun banya kini ra ya kanam lado hapdeng ka One United FC bat ka Kelumlang FC kabalong Hamadan Shnong umroy umet kumanch penpau kajing temu jong kate kekinhon kinongnya thuk Tulba Eastern Zone Lingba ketika lumpung kadai halor kejing yu ijinga jeng kinong elam kejongka ban penmi pisa na kebenta ban kershan Shillong yeng ki baduk bat ki bajanjar bat kamtam ban kot shakathong halor kejing temu jong kekenhon Tulba Eastern Zone ban penchna yeng ya kawai kalong yeng ka baduk barangli hapok kadong ribhoy ya katai kelumpung lawan ban penhak perdana do MLA ke umroy uba daman bait lamari ke mukongsan ha ka jingadon lang uba Raymond Kharbuli second in charge Kapmara Police Outpost ba PB Siliang Secretary kesenjuk kirang basnong Ribhoy ba H Marwen President Ribhoy Miingi Sports Association ba P Malyang rang basnong lembat uba Samuel Kurba President Ketulba Eastern Zone bat uba Damiyo Lamare kum usketri habab hai pat sya ka jingile akai ningkong lepenyele akai banye kini ya ka third place ha ka ba ka Western NCB ka lepelim no ya ka umkte FC lingba ka jinge shot tiebreaker bat kum ka kenhon ka bawan balai ka layo banra ya ka song pisa ka bashipau hajar tingka harangkat bat ka trofi ha kajingya khun pat banye kini ikanam ladu kajingile akai hapdeng ka One United FC persya ya ka Kelumlang FC kalalong shisha ka beitanat ban pet bat ha ka bakut pat kapor ka One United FC kalala ban pelim no ya ka Kelumlang FC da arko lano bat kum kalado ka One United FC kalayo ban ra sendon ya ka song pisa ka beshilak tingka harangkat bat ka trofi bat ka Kelumlang FC kum ka kenhun ka bawan baar kalayo ban ra ya ka song pisa ka basan pau hajar tingka harangkat ka trofi Ligi teams kibala po sa ka final pangai kublero ya baro ki produk prajo nado kilong kme kilong pa ki samla kan thai bat senrang bat ki het kiberit ki basyong sarot jong kani kamadan ban pensong sit ban pet kai ka jingile kai ka popor football final hakan di ka janmet hawa ngingit klem de ka jingdon
lem de kajing don kajong pisia kan namlong re kapachong shit ani ka internet kani kajing ele kai football final ha kani ka janme hoy nga sobrang sibentaro kumbang atip babalik ka seng tulba ka penlong ya kani ka tournament ro kadai naman ta kalalong no kum ka we ngilaban khot ya karo ka charity tournament namar kidon ni kajing tumu panle bha ya kiduk ko besuk kibadon sepok ni katahan kadong kajong isane katkum kajing tip jonga palai ibasam bat ketim kajong ki ikwa bani penlong ya kani ka tournament namar kidon ni kajing tumu ni ka vision ba don ko we kajing ka bedok ka balai isane lam isane hado kata hapok ketika sinong borembong namar kanu kajing mi ka fon mangiyo nagani kajing penlong ya kani ka tournament kan yaj bet syakata kajing pen biang nane pen sna ya kata kajing jong kita ki baduk kabadan po sinong borembong tengah hero kum MLA ro kum bengi saya keren badi basam badi badamiu pangahiro kum MLA neki porch ki bor ngan kan ngani ron kat lang bet bat ka seng ka jong pi bat hero pansna ya kata kajing po borembong ro ngani don bentahi ngana IT lang hi bat pi pangin ya le lang man penbit yang namenta kita ki baduk busuk hawat tengah kali ke por ngaso penong bang anang ay man sen susu basam ya pi padia baro lembat ke tim ke jong pi ba anang ay man sem anang pen kraw susu ba haki por kisngi ke ban sawan nang penlong susu ya kum kini ki jaj program kenang ba pinang yo susu pan le ba le miet damenta ki duk kisuk kandehi ke jingker ku ke bakraw ba no try kan rat na jrong tengah kali ke por ngam keren sipun ki kenten bangakan pan ma bro ngamla bandon bat pi hado bandakut ya gani ke program namar kinang pun ki kam ki program ki benang sa ngahablet ngapan pam na pisia baro tenang yele bat ngakit bok kirweng ya gani ka seng tulba lembat ki khot bro ko wei ba uple tra kan dar undon karlang bat pi pinang la cho ban presitom lebenta ka imlang salang ban nganut ban ong rohani ngakulari basam ro ngakum MLA sekani ka than ka dong sanero nganya don senda panetri lang bat pi don aki no ki khap ha no ki kam kata kadai ka mi na do na sem na do no jonga kren pi tapat hoy sagawe ro bat dakini ki khubor ngilapoi shikapukut tat haduk bengidai syambiang kuble shibhun